no norok tini phai sini je message obono cover khainan bagi phaimani bagi puilano tini ang blaike hambai maro sini honorable president YTF ni sini sir suraj debbarma no sini press mido phaimanjak phaikya west district YTF ni president sini brother jiten debbarma phaimanjak phaikya YTF Khwai district ni president sini brother Prasmit debbarma sini bisingo tongo north district YTF ni president sini brother Khukon oba haikeno sini bisingo tongo Unukuti district YTF ni president sini brother Anukul sini bisingo tongo Sipahijola district ni YTF ni president sini brother Bablu oba haike tai joto sini norok nubi mankhana district ni executive committee tai block ni president ta executive committees ro tini sing press meet khai norok no ringnani nangmani obono buskangni 27 to 28 of this month no sing kaisa YTF ni nginai capital Agartala wo plenary session Khwlaijakna ni thangi tongo tai o plenary session ni bisingo sini je YTF ni buskangni je strategy samung bahike tangjaknai bubagrani direction bai tamu Khwlaijaknai tai sini movement ni bagai tamo plan khaijaknai a dino sungkok sablai mani bagai kaisa asukjaknai ek dui hingkangke o plenary session no 27 je 28 ongna ni thangi tongobono taibo awaina ni bagai sing 25th of February o month no sini jotto across the state o sini jotto blog o kaisa bike rally Khwlaijaknai YTF ni bisingti o bike rally ni bisingti singobona awaimung plenary session no grand success khlaiei buskang ni salo je sini greater Tipraland movement haike Tiprasa accord the tripartite agreement sign khlaimano taibo jurdar khaiei dakti kai implement khaina ni bagai sing government of India no kaisa message hona ni bagai sing khlai tongo taibo hambai marwo sini joto press media sokno norok nugui mankhana bubagra sini ha bubagra every day no pray no most of the time social media rogo phai clear khai tongmani government of India by sini halok busuk jorati sing discussion no choli bitong tabusu jorati already 3 bar je tripartite agreement no tuyei je joint working group asuk jakha tai blaike positive message singmani tongo sing buskangni salo sing kha khayote poitu tongo dakti kai je tripartite agreement eba kha Tiprasa accord sign khlaijakmani abo bastobayon ungnai success ungnai tai jotto sini khapangni takuk bukuk song je Tripura hasteo sini kungthai bara rokno sungobon koinani musungo bubagra tai sini Tripura motha jothesto khabai khukbaino sing government of India no pressure roi sing samung khlai tongo success sing mannai haisi gabon bagai blai ke hambai joto press media rokno tai joto warriors rokno haisi tanor question singnani kai singi manu 25 तारिख गजर बाइक रेली खागन रुपिया बा आदिनो न टीओ आईआरबी सीडी नि कासे फुंग बदल बंद्रा लाहात रुट बक्स हाय थाइ दो आ जगा नर पुर केबे मुंग तलानि नर सालाई आरो मेस के बलानि हामबाय एमले तो जों आदिनो बरनि रुट बगे तंफानो बरबाय सालायनो जों मेनेज खान कारण बरबो बंनि जेहेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बंनि जे एग्रीमेंट साइन खाइजक तंमानि बरना abo bong mantai abo singbo bong bising sing support khayo je bong ekon bong je bong agreement sign khane bong manani bong ni uchit tawke bong bujinang tung je singbo sini Tiprasa ni bagai sini plenary session jengnan thangai tongo abo ni tip bagri aware khemani ba bong bo singma understanding khem bising sini bagri support khani abo no bong na thani ko bong na bujong hal kisa sekang se nubu maka rajbari ni sini rajbari museum केबो वीडियो रमा के बिशु अब बिशु कैसे ब्लॉगर भाई को पूरा वीडियो थे दे आपको भाई सोशल मीडिया में पब्लिश कर जाएगा अब रोकिनो नहीं तो रिएक्शन si ko bikok sanan tha ngai abo galaino lasme sinsa ko khaima to government of Tripura ni the government je sao toero it falls under tourism department tourism department ni jeheto samjota na sewaje Tripura wo
Doing ma bisingo thangai ke videos and photos manaya. Abo to boroni direction bank money. Into tini all rules regulations je break ni tomani je Khwlaijak tomani. Abo totally government failure haisi. Abon bagai sin totally on behalf of ani YTF di team ngai on behalf of our organization sin totally abono oppose khayo chajagya. Karon ang tini sana naikang kai. Tripura hastewo je kuno oppose khaidi. Sekarang first priority abo di pramotha YTF TW ni bisiti nuknai haisi. Ini sing nai tongo sabo kong na sana ya bes ini sini nangsi apa na sing sana ni tongo ni media ni bisinte. Karon tang hindi je tripura just pan rules and regulations namdi abo just buku bai sinam jabo sijakpan tongdi. Romdi Indian constitution is pan constitution sijak di bro amno follow khaya hai ma tong haisi. Abon bagai such kind of rules and regulation is not maintained in the state of Tripura. Am hai maintain khain bagai we need a good governance haisi. Governance bor khaimano khaimi angya kintu bor nuka blogger just pan tongtang aro bor suje tong je blogger is allowed for taking pictures and videos in the museum sija kari jabo aro even foreigners on bagai on the extra fees maro haisi kintu our rules and regulation board tini sabai tong angka omo totally tourism department the government of Tripura failure amani sing wansu and tomung no bus kango am hito angka jawab di prasa abo YTF ngiya di prasa ngai jawab han bagai sing tiar tongo tomung no di prasa do farok song logil Any other question?